Tupuna Sahem masa Antichrist hedo tawin abana hi Melchihna mihingzo si patip na nukha pen Sahem Melchihna chu ipi hi aumpoi dewa hi Sahem Melchihna chung changa pathen hilcha na hi mihim thu simadinga akeno pen hitai koi hile Sahem chule alim Jehovah chebeibo a chule achala ahim akhuna ahima Melchihna kinam do chu kila omle amazon chun pathen lunghan na khona lunghan lengpi zu I mato hallo helgot sa ki koi chu adon te dinga hi Melchihna kidang ta hi ipi hi Christian tamta in hetim lovin aumpoi away hiche thu hi het lova poimo ta hi aji chu Melchihna kila zo se ton so na su mang hidiwa hi Bible akuna jangke ya Sahem Melchihna mo mong chu ipon do dingu iti ikiven do theidiu hamti I het do dingo hi Sahem Melchihna ita lang masungun Sahem ahina velvet kinutin chule ninunga ami te dinga pathen Melchihna ahilole mohor chu ipiham anave masawite pathen Melchihna lhem chu Sahem Melchihna hichat ding ahi amasata insile phaki Doupa namun van mun chu ga anung vetnute Lucifer chu chamkim sela ki sema hi in thilsim zo sila a aching pen le amel hoi pena anaki he hi adi ita in ama hi van pathen lalto na nga cheru panmun chan gaya dop sang anahi lalto na achu pathen dan theng som pathen hi na ki hel thelo ki sutna van mun zo sia sile pha le khan theya hindan ton so na ki pui hui na chu a umina hi pathen thil siam dang hobanga Lucifer hi dei han theina tha ki pe hi hichi dei han theina ki pe chu pathen choi an le zabol na amang zo talovin pathen do na in amang cha in alung sunga zong kilit san na dim tai pathen lal to na jing zong aw at sata na hi nang ma na ki siam do ni khuwa pat nang ma a the mo na akimu do ka sin na lampi ho chamkim na na hi Lucifer chu thildi lo le chon sit bol ma sapen ahung hitan hi chu Bible in dan thu su ke ati wana dan thu som veng bit ding le choi sang dinga kingan si chu tun apal ke na pangta na hi pathin to ki chamkit ding anup ta lo zin azona in Lucifer wana kunin no hai nom tan wana van til hop thuma hop khat ho ama topang khom ho ta chun akino do ta ven hi hiwa chu itia pathin in Lucifer apet pe na asu mangjing lo ham ana sumang jeng tale van mun zo sin ngai lut wang hetalowa kichat mana Pathenthu nung diwa hi pathin hi na le adan thu chulung op ke na anei dingo hi pathin in chon sit chu achi ngai bangin achi jam sa e chuti le mizo sin chon sit ga chu amu che diu apakai pa koi zo kin abol diu ham ti chu akil handingo hi tu hin sil phagal akido jing ne hi chule hi chile sit hi gal mun hi Lucifer tua satan tia ke ko pa chule se na wa le in pathin thil sim lopi mihim te hlem thla a thil sim pa le adan tu theng do na ding a hol le in hi Bible in a hil chauve lim ge chan umun ki hong phawin aji chune ki do piu diabol chu kaipi ba kai ki tumbanga koi kawal thum thei dem tia hol le a wa le a hi Satan gul limina chi in nu le pa masapen Adam le Eve chu anal hemin achon si satan hichun thina na le dana wa nuya a hin hluta na hi Jesu Christa mihim te ngai lupa le se da hungin I chon sit naw dan thu isu ke naw zi in ahung theta na hi Jesu nol na bay hin khu a hin mangin apa thu pe zo si jong anit su ke hi jing jong le e ho hin na din ama ahung thi na hi cross chunga akipi do a athi na chun pathin hi na thil ni a phache ne akhat na pathin chon phata hi athukpi som ho chu ton sot na umjing ki khial theilo hi la hi dan thu isu ke si uwa Jesu go na changa achunga I chon set naw apo a hung thi hi ani na pathin ngai lut a hi ti a phache ne ei ho hin na din achapa a hin solen ahung thi e khangzo sia hin Satan in gam chom chule mi te le thil chom mangcha in na atongin pathin mi te patep ding hlep hla ding le su chemi ding agujing na hi anaman cha ho ga min pha the ho chu khanglui lai Egypt le thila thu hil thinunga lhagau ahing na lai ti thu hil Babylon le amilim ho chon dan ho le adoi ho na chule Rome lengam so sita Jesu asen laya thading go hi ho chu a hi ve video masa ai mu bangun Satan hobung songa hung luding chule Roman Catholic Church State Union mangcha a mi thing te asu gan theya alep hla ding a hi
ahi wangin akhang khangin pathinin thi chan gaya ama nung sun lo pangdat jingmi anei jinge akhang khanga pathin le satan ke do na gem nei ta jingin tu ni chanin akido jing na laye I he do lo wanga wa mi zo si gala pangche hi ve ei ma che lhagau gal sar hi ve pakai koi zo kin I bowling ham thulu na nei anga ye Christa na gilanding ham satan na gilanding ham khang zo sia pathina ki pi lut na hi thil khat nin apo chin jinge hi chu athu nin hi a hi ei ho ama thu nin hi ule hi chu ama I he ta ve ti het na hi keiman ama chu ka hetai latia athu pi nit lo chu mi zo a hin asunga thu ta lo hi ichon chan le thulu na isim ho chun pathen lewa noi mit muwa koya I hiu aphon do ding a hi hitia chu Sahem Melchihna a chaina dinga mi jo si patip na chu ho thu dol athu ni thu dol hung hi ding a hi koi kin zo I bol ding ham Melchihna isei do masangin Sahem antichrist ya zong ki he chu I het chet anga ye Bible in Sahem chungchang a sei ki to pi chat ding him khang tu sema ivet su ke le khat bo min hi chu Roman Catholic Church State Union pop thanei na hi a hi hichi Roman Catholic sunga mi hodem na hi pon pathin hodan chi di lo hil cha na zo hi hichi jong hi tu hil tha be hi poi Protestant Christian hon thuta kichi hi anapomo hi Christian Reformer le Pathenthu sei tampi Luther Calvin Wesley William Spurgeon le adangdang hon hiti hin mudan ananei so kewe ahin antichrist hi na adang khat anase yu hite Daniel in antichrist sung sanga sei na chun phat ho le dan ho khelding agot hi ati ahi le tu phon mung som le thuma Sahem papacy in pathin phat le dan ho khelding agot kiti hi ata henam hingi ata hi ama ho official catechism a hun Catholic ho bungin thupi som chu a khelin a hi ati thupi ani na milim ho loading thupi chu athai mangun thupi som na jong ni aso un a hi chuti chun som mama aso kin on a hi ahi le Daniel bung sagi chang som ni langa na phat kiti chula papacy in pathin phat ho a khel ki gut na ipilam hijongle kha em a ume a khel ve avelin ama ho official catechism Catholic ho bungin thupi elina cholnga ani thupi chungchang thupi la a phat to ki mat chu asu chamun thu chang som ko le li a konin thu chang gate bo asu un hi cholnga ni Bible in ni dinga asai ni sagi nia ko na haptani masani Sunday nia hin khel do kalvala pathin le adan thupi hlang phung ta le tai tom ta a zabol lo na umding ham so pite ho kei man ka sei thu hi poi ama ho official le khosut the converts catechism of Catholic doctrine kitia papacy in hitina saye thudo cholnga ni chu ipini ham Adonbutna cholnga ni hi Saturday ni hi thudo ipija Saturday ni khela Sunday ni zo inin ham Adonbutna hon Saturday ni khela Sunday init nu aji chu Catholic hobungin Council of Laodicea edi jathumle somthumle gup kuma chu Saturday kinit na ako na Sunday niya ki khela hitai Roman Catholic Church in Pathendan to thing khel theina tha neidan en ke sayun hisi khel theina tha anei lo hi le pathin thua khel theina tha ki pelo khat a khela ni sege ni Saturday ni nit na ako na haptani ni ma sa Sunday ni khunit na zo a hin khel theiding ham ahi le mihim khat ahi lo le ke loi khom na khat povin Pathendan tu khel na ding tha anei mongem anei nai sai poi Bible in hitina saye keima nang ho ka thupi hi na koi be lo diu chule chua ko na jong chuna la do lo hel diu hi chutia chu keiman kapi u pakai na pathenu dan thupi chuna ni diu hi ki hil na di lo khat Christian ho bung sunga hin ahung ke thol lut tai ki hil na chun pathen thupi ho nit angai ta poi ati na hi so pite ho hichi hi Bible in a sailo thi na khop hela ke lep na hi chuchimala pathen in hitina saye hin thing chulo theina ding le kot pia lut na kot pi sunga lut theina dinga athupi nit ho chu anun no ma hi ve ati Pathendan thupi som ho den jing a hi na na het be no ma hi le video he ve zom jingin athupi nit hi ama a hiu ki het na hi ti chu inazil tawen hi tun antichrist hi min mi te a lep a thu oisa lo na ding le pathin to ki khen na dinga Pathendan thu a hin khel go ding ki ti hi ahung ki to theitai di tamongin pathen merchi na mohor hi Pathendan thu job na le thunun na to ki sai hi het to sa na chu kan tu min lang dan thupi chu ka sai jui tel a nam det jengin Sahem Melchihna he do masangovin Pathen Melchihna mohor he do phanu hete Pathen Melchihna lhem chu Sahem Melchihna heding ti na hi beng an tong hodong le chun alhem het do na ding hi ata pa het masat ding hi a hi ti diu hi khanglui lai lengte hon thupi athot ji ting atunei na mohora chun thil thum aume hichi ho chu amin apan mun chule awai hom na gam sunga hi official seal ho khun hichi thil thum ho anei che in a hi a hi le pathin mohor chun anei pathen mohor hi dan tu ni na to ki sai a hi ti inizil tawi a hi le thupi som la a officer mohor thil thum ho nei umem henge khat ume thupi li na hi ve in
chol nga ni kho theng ta ani ding a hi gel do jingin ni gup sung na to a na to ding zo si na to chai ding a hi ama wang ni sagi ni chu pakai na pathin chol nga ni a hi pakai na pathin chu pathin min a hi hichi ni kho chule na kiti na to loading aji chu ni gup sunga pakain van le se tui khanglen chule asunga zo si asima chehi pathin vai hom na mun a hi asema ati chun pathin tai telephone do hi thiljo si sempa ni sagi ni ki chol du a hi heji achu pakain chol do ni chu phathe abo a su theng a hi chol nga ani thu pe bo hi thu pe som la a pathin mahor thil thum ho pathin min apan mun chule awai pu na su ke ye pathin chol nga ni chung chang bible hi tin a se ye chule ka chol nga ni kho ho za bolun hi ho chu keima le nang ho ka a mial chi na khat hiding chutia chu nang hon keima pakai let na pathinu ka hin het dingo hi kanati chule ka chol nga ni kho ho jong su thengwin chuta chu hi chi ho hi nang ho le ke ka a ki mial chi na khana pangtheya pakai na pathinu ka hi nang hon na het do theina dingowin kati bible in mohor mial chi na vet sa na le het na kiti thu chang ho hi man leng le le thei a hi ti na ta lange ninu nunglam le diabolin amial chi na nei ding ama wang ven bit na chang ding le ton sot hin na nei ding mi thing te ho dinga achol nga ni hi pathen mohor a hi lo le mial chi na hi ding a hi izil sa ho velvet kin hi te akhat na sahem mial chi na hi sahem thanei na akon hum do ding a hi hi chu pop thanei na hi ti he do ta ve ani na sahem mial chi na hi api pe na ho dan hung hi ding a hi adi apathen dan thu pe ni na to hung ki chap mat ding a hi hiche hi hung hi mong ding a hi akiti na ji chu thu phon bung som le li a sahem mial chi na ki gi cha na ban cha na bible chang chu evet da hi le ti na saye hecha hen pathen thu pe nit ho le ji su ta san thu nit mi thing ho thu hat ji thu akelangin na hi hinge sahem howa chule amial chi na kela ho to ki banglovin jisu a dinga kita ta uma chule athu pi ho changse nit mi thing ho a umowe athumna inajil ta ma bangun pathian mel chi na chol nga ni hi sahem mel chi na chu chol nga ni a hlem pa ata pa khela ni khodang khat hung kin ding chu hi so piti ho in nga jingo chu hung lung tai sahem mel chi na chu ipiham sahem thanei na pepasi a hi ti chu he tawin ama ta an ki don bu saute bible chunga hobung hi in chol nga ni khu akinit na saturday nia ko na sunday nia ki khel do hi aphat che na ki chen ta hi chol nga ni ki khel thu isele lhang phung ta in papasi akiphongin asaye hichi chol nga ni a khel na ana to hi holama athanei na le athu china mel chi na hi sunday athin na hi sahi mel chi na hi chol nga ni kho ki khel do dana hi sahim thanei na le thu china vet sa na le mel chi na dana do hi tai hichilai ka hi sei cheningi christian phata ta in sunday nin pathena hovin ni khuthing pathen ni a hi tin ata sanu na hi koima oimo na hi poi pathenin i het hole i het na dio phat kelem inei ho a chu them chan le them mo ai chan u hi a hin lap pathenin athuta ai mu sa tengole izui diu chu i mo pu na hi hi chu phat thei chan na dingo hi tu hin koima chan sa hemel chi na nei nai poi ti hi het dinga poi mo ta hi chi hi iti ting le ki panding ham ti i hin jel diu hi so pite ho hapta khat sunga ni khu khat bo hi athing a hi hi chu ni sagi ni chol nga ni chu a hi ki gin ni friday ni salhuma pat chol nga ni saturday ni hlum chan chu a hi chu in ani sagi nin pathenin athil sem ana to chu a chaijin chule ni sagi nin athil sem ana to zo sia ko nin aki chol do na hi chu in pathenin ni sagi ni chu pathei abo in asu theng ta na hi aji chu chu chi ni khuwa chu pathin athil sem la athil bol ana to zo sia ki chol do a hi i het deu khat chu pathenin hapta khat sunga nisagi ni chu phathei abu e ati in nisagi ni khat bo ate pon hi chule aman leisi na atil sem jo si anga na ni khu mong chu phathei abu en hi pathen ama bovin ni kho asu thing thei a hin ai hon ni khodang khat thlen zo theina tha nei pove saturday nia ko na sunday nia a hin khela chun pepesi in cholnga ni pathen mel chi na alhem a hin sem do ta na hi thêm Gaothua bible le sei bangin phat le dan ho khelding a hin go ding a hi ati hichia bol chun bible chunga ka umuve chule pathen chunga jong ka umuve ati naw hi a hi le bible sanga mi him sem thu ta san ki hel na ho chungchang hi pathen in ipti asem ama hon athu hil naw wa mi him tu pi jeng thua a hil je ovin ai ho wajong mo a hi ati chu adi tenge je ati achuti le mi khan in sahem mel chi na helo le pathen mel chi na iti ke la ding ham thupon bung somle thuma sahim pepesi chungchang bible in hitina sayi chule ama chun alin aneu a ho awai chamlen le so hicheng zo si chu a khut jet lamu ahim a chaluwa hi ma mel chi na chu aban nei sa hi
thu phun hi vet sa na dim set hi ti hetawi a hi le chalpanga melchina kila hin ipi ati na ham ninunung lam le ama ho to kitip na ka phudo ding chu hiche hi a hi ati pakai chun keiman alung sungowa ka chuan dan thupi ping ting chule alung sungowa ka sut ding a hi pathinin adan thu ho ilung thimowa asut din akiti me imelang hlo ichalpang hi thulu na ki cmg na chu a hi chalpang hi thulu na isiem vet sa na hi tin bible in kichi ta na sei na hi pathin melchi na achol nga ni chung chang chu thupi ali na in hi tin na sei chol nga ni athinga na ni dingin gel do jingjengin hoya I gel do diu ham ilung thimowa ichaluwa igel do ding wa hi pathin melchi na kila kiti hi pathin chol nga ani di ta ni na thilzo si simpa che beibo a holdinga thulu na kisim chu a hi alang khana Sahem melchi na chu achal a him a khud a hi ma kila thei a hi hi chu pi ti na ham avelin chalpang hin sila pha het na thulu na sim chu avet sa hi chule hi chi hi na khut na zong melchi na khana panga nami te ni ke ka jinga zong hi chi hi het jing ding khana pang ding hita chu pakai dan thu chu nakam sunga cheng jing jing ding a hi ijinem ti le pakai in ban gol tha ta Egypt gama ko na hin puido sa hitai mi ten chol nga ni di ta bible a phot chen na amua hijongle chol nga ni di lo sunday chu ata sanova le Sahem melchi na achala kila ading a hi ama ho chu thlepla hi diwa hi a khut na kila tikiti chula bible a khut hin na to a helo le thilbol avet sa hi ipi hijongle na khut ten na to ding atham kha chan chu na tha chungin tongjengin zapi nung zuya kisu gan theina ko na hoido na dinga sunday ni thenga ni dinga ke pom ho chun Sahem melchi na chu a khut owa akila adiwa hi ama holoi hi chol nga ni di lo ata sanji o helovin ana to uchun Sahem thunei na nuya akipi lut nu avet sa hi Sahem melchi na hi polama mu theya melchi na physical mark a himong poiti hi iti sei theyu ham pathin mi hu hing na to ogon chu geldo un sila pha ki do na gim nei ta zo sia hi elunglam dei hlan theina pathin le tu pi ho ka pom ding ham ka pom loading ham ti thulu na na sema chu kinga ma hi chule ase le apha ki vet la na gim nei pe na chu adan ke bang ti chu ai ma dei hlan ki siam na he tho tho ding a hi thildang khat sei pi ding ki go chu bible to ki tu lo thula al theilo hi gelte min phata in gelen Sahem melchi na chu polam thil barcode tattoo a hilo le hitabang adang dang hitale Christian di ta pathen nung zui dinga thulu na nei sa ho thinga ma ta san na nei ho ama ho chu lo kham sa a kho het lo ka over Sahem melchi na chu anei sa thei hi nei sa ding akilhan lo wangowa anop na adana lo ti na hi thupun pumpia hin sila pha ki do na a ki buina pi pen chu chebei bo a ho chung chang thu he hi Christa le satan hoizo na zui ding ham ti thulu na ki sim hi a hi Sahem melchi na hi thulu na isem wa ko na hiding a hi mi ten Sahem melchi na chu iti tengela diu ham chule chu chi Sahem melchi na amin chu a hi lo le amin number nei lo chun cho thei ta lo zo thei ta lo hi hi chi bible chang hin Sahem melchi na kela lo ho chunga sumle pai man na akitu tang pe eti ata lange hize achu Sahem melchi na hi sa kho thu se helovin sarkar ki vai pu na lama jong hi government in sunday ni thenga pomdinga a hin mamunga sa ding hi Sahem melchi na hi mu theya physical mark melchi na a hi lo le ninunung lama hi government in cho thailo zo thelo ho chu iti he thei diu ham hi chi dan ho chu ipiti dola hu ding bible in asai chen poi a hin melchi na kela lo ho bank account hung ki kha pi ong chu thei hi ai lo jong le microchip le mancha dang ho mangcha cho thei le zo thei ho het na dia hung ki mang mai the hi ahin hi chi mancha ho chu Sahem melchi na hi lo ding a hi bible a ko nin he ta ve melchi na hi ethulu na le in a to vet sa na hi zapi chunga thanei vai hom hon sunday ni thenga ni dinga zui sa ding ati teng ole Sahem melchi na nei ke panding a hi mi hon Pathenthu pe a chol nga ani a thenga ni ding ki ti don lova thunei vai po ho thu pi a hin zui zo teng ta ole Sahem melchi na chu chang diwa hitai ahi le hitabang sunday ni dinga dan ki sem hung do theimong ding hinam ata be sai ding in an sa hitai US state som delegate ho official le khubu ho achun blue laws tia ki he aumin hi worldpopulationreview.com dugzuin blue laws hi sunday ni khwa mi him ke man cha na phabep ki kham na dinga ki sem hi chu holam to ke mana ki sem sunday ni chol nga ani ding la pathin ho ni khwa ni dinga ki sem hi blue law in sunday nia shopping ball khamin thiljong phabep pi zo ding a khamin hi kumzabi som delegate som ko lai chun sunday nia sum kolve na ki bolji in mi ho ki hamanin sum ki haliu sa in chole songkul lu tampi jong ano min hi ama ho chu chol nga ni suke hi ve ti ta sanna anayun hi i chon danu jong kum achi dungzuya wa noi ta salama
akhan to tolhanin Sunday blue lo tampi hi akisobeitan hijeng jong la gam chom choma omna lain hi ka komle Sunday nia juju ke phallo na a hijin hichi blue lo ho hi aki hu nomji in hi aji chu hichi hin ta salam le sa kholama ania phat chomna ane hi a hi le Sunday lo ho hi abuina ipiham ama sapenin Bible in hapta khat na nisagi ni cholnga ni hi athing a hi atin nimasa Sunday ni atipoi ani na a hichi Sunday lo ho hi tizat umta hobung le sarkar ki gop khom na hi vanui khang thisim iwet na sakhu thu ho government in dan a hin sem kumting pathen mi te kisu gan theina thisan so na hin hlut nom ji na hi pathen government wang chu jalen ta de hlan theina apan sa hin honam lenam phu panglo hi hiti hi ji achu United States of America hi mi pi le sakhu chamhlat na thlingse na anaki phut do hin chule amendment ma sapenin ei ma de che pathen ho theina tha inei hi avian bet hi hichi Sunday lo hi igam sunga wadan pi palke na se helowa Bible Gaothua dung zuya ahung lhung ding patep namasa na ahi hobung le sarkar ahung ki pum khatna Sunday nia pathen ho sa ding dan ahin chi pi tingole hichu Sahem lim hung hiding ahi Sahem ppc in sarkar thanei na le thagum ahin man cha a masanga athu hil ho ahin jui sa ding dan hichu alim kelang chu hiding ahi pathen ho ni khodi ilo Sahem Melchihna akela lo je uwa pathen mi te chunga thi na thu cha hung umdo ding ahi chule Sahem lim chun thu asai thena dinga chule chuchi Sahem lim chu a ho lo zo si ake tha theina dinga ama chu Sahem lim sunga chu hinna hu a khum ding he chan geya chu thanei na ke pia hi hichi thu asai jing lai wa jong hi Sunday athenga ni ding movement hi vanuya min thang che athu len che he tai Pope encyclical nu kha pen Laudato Si on care for our common home kitia chun Pope min ichen naw le sit hi iti ibolwa ipi ilo vem asiam phatna dinga ipi ibol theyu ham ti wa noi mi te to asei khomen hi kidang ta in po min alekha thot mangcha in Bible a chol nga ni kho hilo haptani ni masa Sunday ni pathen ho ni kho hiding in ha ta na to san in hi po min Sunday ni kho hi pathen to ai ma chang to midang ho to chule wa noi to ikika a ki guizop na boldam na ni kho manding a hi ati hichi hi Gaothua gui hlun be na khat a hi kho hei dan hung ke khel chon set pun a hi lo le sumle pai din mun kim su hichi ho hi kilep na ne ya Sunday nia ho a hinum sa ding a hi chubana Protestant ho bung masanga Catholic ho bung thuil di lo ho ha ta na do ho jong chu tu hin alam kai ho Rome to aki khot job movin aki pum khat ta ve Bishop Tony Palmer to say hi ngai win Evangelical Protestant Christian mi pi ho ke khop na athu say a hi in protest ta lova hila Protestant hobung iti tading ham dodal na ki chai tai protest ki chai tai hichikin ki man na mama achun po min jong phone conference mangcha in ki pum khat ding adai sa thu asayi hichikin ki man na mama Bishop Palmer Kopa Kenneth Copeland Evangelical te lam kai pu jong chun po min Catholic le Protestant ki pum khat na ding a hol chu anu pi na sayi ama dinga taupi ding dan I het lo jiun Christa ta sa kipum khat na ding alunggel le atep na a hin bol chu inupi ti lo adang aumpoi ita san naw kipum khat na hung kiloi khomi hiuve hallelujah hichi ecumenical movement sa khozo si kipum khat na hi vanoyin antichrist Sahem thanei na ppc chu azui tawe tia aki seina Gaothua gui hlun na hi vanoi pumpin kedang ina movin azui tawe Catholic Church le state ki go khom na vanuya thunei pen khat hi hozo se ki pom khat na dinga api pen a hin hichi ki go khom na hin ninu nga vanui ho khat a hin sem do dinga hi vanuya ho bung zo se to ki pom khat theina dinga chu Pathenthu hel to ki kala hungai dinga hi chule Sunday nia ho papasi thunei na Melchihna chu a ki pom khat theina bulpi hi dinga hi ki pom khat ki ti hi thilpha a hi a hin thuta to hle le wawang helo dinga hi Azola Bible Gaothua USA panla na ihin holdo dingo hi Sahem Melchihna to ki matna ane hi hichi Bible thu hil hi kon khat dinga atha ai mai thei hi kei dinga jong athil tha an hi e he jong le tu nya ka tep na nom chu Bible in ipiti a hilem ti din pi ute hichi hi geldo kinute Bible a le ka dei Bible a lo le ka ya dinga hi poi kon khanin ka pastor pa in hichi hi a hil ngai poi a hilo le pastor pan chol nga ninit ding hi apoi mo ta poi tia gel jong na umei theu hi a hi le hi tabang pastor ho le thu hil ho chung chang hi Bible in ipiti sayam kami te het na hla samje un su mangin tawe aji chunang hon het na chuna pampe ta ji uwa ke manjong nang ho ka pampe ding chutia chunang ho ke ma thempu na hi lo diu na ho na pathinu dan thu pe na su mil ta ji uwa ke manjong na cha tew ka su mil ding a hi so pite ho pathindan thu hena sa ke het mo sa pastor ho hi Bible in themo achana hi hobung lam kai tampi in a hobung mi te ko ma pathindan thu pi somla akobo nit ding in a kho kha in chol nga ni nit ding angai ta po ati we ahin la Bible in hitina saye
ahin mi khan in dan thupi changsi ni su hen khat pena ki sumo tale abon cha chunga thimo changa hitai mo thil ho le thil thing ho te ka na a chol nga ni thing ho le khan thailo pasar ho hi pathenin ipi agel dem ama nu thim pu hon keima dan asuke ovin ka thil thing ho asubu un ama hon athing la athing lo a khen povin anyim le anen jong khen povin chule ka chol nga ni kho ho a kunin amit no sel mangun ala ova su bo in ka umtai Protestant hobung zo si tabangin Sunday ni khunit hi Bible apan sa na aumpoi ti hi thang phongin apom su ke nga lovin ahin la ato sa teitei kin ovin Bible a chol nga ani di ta chu adon se po ven hi iti don bud diu hitam ahi wangin Peter le sol cha ho chun adon bunun mihim thu sanga Pathenthu kanun zo ding o hi ati holam kai holung put oi mo jing the he poi pathen ama sa i koi diu aman aphon do wa chu izui ding o hi thuta he tingule azui ding chu imo pu na o hi hichi chun mi koi hile thil pha bol ji hena a bol lo chu achon si hi Catholic hobung in Protestant hobung chona phata abolin ahin la Bible mangcha a adon budji a hepovi Saturday ni hi joda te chol nga ni hin Christian te chol nga ni chu Sunday a aki kheltai na ti mai the hi aki kheltai na ti koi na khel ham koi thu nei na a hat chung nung pen Pathenthu pi khel the na tha koi na nei ham Patheni nisagi athenga na nidinga hi tia pathen henga a hepoi nisagi nia na na to thei wa noi thil ki boljo sina bol thei hi haptani ma sajo hi athenga na nidinga hi tia sei ngamding akisonga koyumem kahin thu do hi poi mota hi itina don budding hamwang ka heta poi Protestant la hingal Bible bobo chi pi ding ta san la hingal kit ahile hitabanga thupoi mota nisagi la a khat bo ni khuthenga ni ding tia het beilam ta Bible ki sun hin do ki nin Bible in ni dinga thu api ni khosang ni dang khat zo na nit ki ni na hi nisagi athenga ni ding thupi hi thupi somla khat hi somla ako ho cho om na lai ti na ta sanin awat khat thupi ali na pa chu iti ta achot phadinga kon tha na pi ham na chin lhung pin adin pia Bible bo zui na hi le thupi alina ki khel mong tai ti hi New Testament a ko na mun them khat be na hin pu do ding na hin vet sa the ngai hi so pete ho pathin dan thu hi ki bulwa ki bot si an hi e hi chela a achol nga ni kho hi wan nui Christian atam zo in achot pha he time thuta kiti hi achi be se ji poi ahin noa ni kholai banga chule Babylona Daniel ni kholai banga chule Christa nungjui sei zui them khat ho banga hi pathenin anungjui di ta thuta zui ding mi ane ye thiltha hi han ke banglo hijongle pathenin tu pha nu nunga hin ama lama ding mi a holin hi Bible in thuta ading ho chungchang thu hi tin sei hi cha hin pathin thu pi hole Jesu ta san thu nit mi thing ho thu ha ji thu akilangin a hi hi chi kitep na lo pi ta hi adi a thu pi lina cholnga ni nit ho dinga ki pi a hi nangin na keng chu chol nga ni khu kani thing nia na deilam bol na dinga ko na hei manga chol nga ni chu ke pa ni na tia pakaya athing chu za umma na gela ama na za bola nang ma nup na lam bol lova nang ma nup sa na ding lam hol lova nang ma thu sei lova na umle pakaya ke pa in na tin leichung mun sang ho chun to se ingting na pa jacob go luwa chu ka wa ding na hi aji chu pakai kamin hi chu sei do hitai hechi hi thu tip de ta hi so pite ho pathian chol nga ni di ta za bol dinga hungzau ding le chamna le phat theina lo pi ta hin pu chang dinga na hungzau ding ka kene me leisir khang ki chei ding ting pathian ho ni kho di lo apom lo ji uwa pathian mi te chunga tha ding thu pi ahung ting chule wan tham zola ko na o ging ta khan hung ging ding i pathin so te ho chala melchi na kana masang se win nang hon leisit le tui khang len chule thing ho su si hi ta di win ati dio hi ninunung lam le pathin melchi na chol nga ni di ta nin ho chu ven bit hiding o hi Babylon mail hum deu jeju sunga sadrak mesak le Abednego ho banga pathinin he so na ho mangcha a apate ma a hi naw a hlit thinga wan gama dinga agon tup dinga hi chule hi chi Hebrew mi kita ta ho a umpi banga chu patep na sungsia ikom wa e umpi dingu ei hu hing dingu hi ahin la kichat ta melchi na kila ho chun ton sot hinna achan je uwa seizo lo lunglat na thu ding o hi so pite ho hichi man tha na hina pel do thei hi pathenin thuta na hen adinga hichi video ve dinga hina hin puilu da hi ti kata sane tu hin ikil han diu au me mihim thu inun dingo ham pathen thu zo inun dingo ham zapi nung atam langlang chu izui diu ham thuta zo izui diu ham Sahem Melchihna hi ho thu do la hi bove chule ho thu hi thu nun na to ki mat hi koi hing hijongle athua nung dinga aso ana lut na chu athua no umpa so chu na hi chu na het lo ham ihin kho wa thu nei hi aima mihim pathin koi pen ham so pite ho jisun tunin ei te move keima nei nge lu no le katupi ho nin
tu nia akoudoh na hi nanup ding ham nanup lo ding ham